Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagdorisi san makhonga sansa khara amga yanraga thongmani aduga especially ngasi si gajar gi halwa yaujari mayam si gajar gi halwa ni masi mayam pamagadi aingonda comment tawbiramo ai sigi recipe hapchage matamdi khar changi si gajar gi halwa si haujabani haujrage mayam masi de oina hekta horage ꯏꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯦꯡꯒꯣꯠꯇ ꯀꯩꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯦꯡꯒꯣꯠꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯪꯊꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ
मैम गाजर की हलवा से चादर आ गया मैम सुमेन तो बनी हम हाउ बनी ट्राई तो भी मैम मसीदा काजू बादाम अदुदै देसी घी ओरिजिनल अदुगा गाजर का तौरगा चीनी का तौरगा मसी खतने मचन दरकार ओरिसे अतोप ओइदे मैम पामगदी कमेंट तौबिरो अई रेसिपी हापचरके अदुगा मैम संगोम हाइबे काउथोमे संगोम सु दरकार ओय वीडियो अच्छी मतांग सिदा लोइसनजरगे ngasi gidi bye